tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Twongeye kwirirwa abakunzi bacu batuza Rutsinda TV n'abandi mwaramutse, twongeye kubasuhuza muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza. Twongeye kubararikira amakuru yacu yo muri iri joro ku itariki n'ubundi 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ingingo z'amakuru tuza kurambura. Leta ya Burkina Faso yatangaje ko yaburijemo umugambi ukomeye wari ugamije kwivugana umukuru w'igihugu Kapiteni Ibrahim Traoré. Andi makuru n'ubundi, Minisitiri ushinzwe ingingo y'imari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Adolphe Muzito yatangaje yuko nubwo ubutabera bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwakatiye Joseph Kabila igihano cy'urupfu, ariko we ntamufata nk'umwanzi w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu tuyahereye mu gihugu cya Burkina Faso, aho batangaje ko baburijemo umugambi ukomeye wari ugamije guhitana umukuru w'igihugu Kapiteni Ibrahim Traoré. Ibi byatangaje na Minisitiri ushinzwe umutekano imbere mu gihugu Mahama Dusana. Yatangaje yuko inzego z'umutekano za Burkina Faso inzego zishinzwe umutekano mu gihugu zabashije gutahura uwo mugambi zirawuhagarika mbere yuko wari ufite gushirwa mu bikorwa wo guhitana umukuru w'igihugu cabo. Minisitiri Sana yasobanuye yuko uwo mugambi wari ufite guhirika ubutegetsi kandi uko wateguwe na Colonel Paul Weni Sandaogo Demiba wahoze ari perezida w'igihugu ca Burkina Faso na Kapiteni Ibrahim Traoré mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2022. Nico gihe uyu perezida Paul yaje guhirikwa na Ibrahim Traoré. Minisitiri Sana yagize ati inzego zacu z'ubutasi zahaburijemo umugambi ukomeye ugamije kwivugana umukuru w'igihugu no kugaba ibitero ku nzego zikomeye z'ubutegetsi. Minisitiri Sana yongeye ati inzego zacu z'umutekano zagaragaje amavideo y'amashusho uyu mugambi watewe inkunga n'abantu bakomeye bo muri Cote d'Ivoire. Muri ayo mashusho abo bantu bagaragaje uburyo bari kwicamo Kapiteni Ibrahim Traoré, haba mu kumwegereza bakamurasa cyangwa se bagatera ibisasu iwe. Uwo mugambi ukaba wari uteganyije kumwica ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nk'uko byari bifite kugirira nabi bamwe mu basirikare bakomeye bari hafi ya perezida ndetse n'abasivile bafite uruhare mu miyoborere y'ubutegetsi buhari. Yagize ati iperereza riracakomeje kandi abantu benshi bamaze gutabwa muri yombi bazashikirizwa ubutabera mu gihe cyavuye. Uyu muyobozi yasoje avuga yuko iki kibazo kiri gukurikirana ku rwego hejuru bikurikiranwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa Burkina Faso, asaba abaturage kutumva ibihuha bigamije kuyoboza rubanda ndetse bashakisha no guhungabanya umutekano w'igihugu. Reka amakuru yacu tuyasimbukire muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho Minisitiri ushinzwe ingingo y'imari yatangaje yuko iki cyemezo cyafashwe na Tshisekedi Tshilombo cyo gukatira uwahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Kabila Kabange. Butsa yuko perezida Kabila Kabange yayoboye guhera mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushitsa 2019. Minisitiri Muzito yakoranye na perezida Joseph Kabila Kabange nkuko yabaye minisitiri w'ingingo y'imari ndetse aba na minisitiri w'intebe ku gihe cye. Urumva barakoranye ubwo umutekano wazambaga hagati ya perezida Tshisekedi Tshilombo na Kabila Kabange yahungiye muri Afurika y'Epfo kugeza kuri ubu ngubu niyo aherereye. Uyu minisitiri ubwo yagiraga uruzinduko mu mujyi wa Goma na Bukavu, leta ya Kinshasa yamushinje gukorana n'ihuriro rya M23 rigenzura iyi mijyi yombi Goma na Bukavu. Urukiko rwa gisirikare rwahamije Kabila gukora ibyaha by'intambara kandi ko ari we muyobozi w'ihuriro rya M23 kandi ko ari umugambanyi w'igihugu n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Ibyo byose byagiye bishinjwa n'uperezida Kabila Kabange wayoboye imyaka myinshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi byose mu by'ukuri ni bya bindi bya Tshisekedi Tshilombo udatekereza uhubuka kugenda afata ibihano byinshi afatira abayobozi. N'uyu munsi twababwiye yuko hari amajana menshi yafunzwe agera kuri 4 afungwa n'akarengane. Byose nibyo bashakishe gushaka kuri Kabila, ariko Kabila we ntibari bamufite ngo baramufunga, usibye ko bamufungishije akanwa. Ubutegetsi bwa Kinshasa ni ubutegetsi bubi mu by'ukuri bumaze kumenywa n'isi yose, nta burambe bugifite nk'uko bagiye bikura ku zindi imbaraga nk'uko Kabila yari afite uruhare rwinshi za Katanga, yari afite iterambere mu gihugu. Abo bose bagenda bakatira ibihano byo gupfa, ntiboreka kwiyunga na AFC nubwo bakwiyunga na AFC nk'uko bagiye babashinja yuko ngo ari umuyobozi w'ihuriro rya M23. Nubwo yakwiyunga nawe nk'uko aho yari ari ntamo yari afite kandi baramukatiye igihano cyo gupfa. Urumva aho yoje ariho hose ni amahitamo yiwe. Tshisekedi ntakwiriye kumupangira aho aja cyangwa se haja kuyobora nk'uko atakibarizwa iwe kandi yuko yamufatiye ibihano. Urumva ntiwofatira umuntu ibihano byo gupfa ukamwikuraho wenyine warangiza ugasa kandi ukavuga ngo yego ngo ni umuyobozi w'ahantu runaka. Urumva afite ubushake kandi afite n'uburenganzira bwo kuja bashaka. Tshisekedi Tshilombo ntankurikizi amushizeho zo kuvuga ngo yego ni umuyobozi wa M23 nashaka mube nk'uko Kinshasa yaramwanze iramwirukana imufatira ibihano byo gupfa. Muri make nuko perezida Joseph Kabila afite uburenganzira bwo kuja aho aja, Kinshasa itamushizeho amagambo itamukurikije amagambo nk'uko bamwikuyeho
bamukatira n'ibihano byo gupfa, bafatira n'imitungo yiwe. Urumva aho afite kuja ariho hose, aho afite kuja kuyobora ariho hose, n'ubushake bwe, n'amahitamo yiwe. Kinshasa nta burenganzira ifite bwo kuvuga ngo kirabaza ngo se ngo ari hehe. Na caga yari yaje Nairobi gushinga kiriya cyama ciwe Movement Sauve DC cyashingiwe i Nairobi ndetse kikaza guhuzwa na FC23 ku mugaragaro. Tshisekedi Tshilombo yavuze amagambo menshi ndetse yibasira n'igihugu ca Kenya, yibasira na Perezida wa Kenya William Ruto ku cicaro bahaye Perezida Kabila Kabange cyo gukora ibyo ashaka, cyo gukora ibyo ateganya. Urumva Tshisekedi Tshilombo, umuntu wese ukoza ahantu adashigikiye, ahantu adakunze, ababaye umwanzi we, niko ateye, niyo myumvire yiwe. Ariko urumva politike ni umukino, politike ntawe uzamuganya ngo yamaraka. Ni ikigaragaza yuko Tshisekedi Tshilombo ntabwo ari umunyepolitike, ni umuntu wazanywe gusashirwa aho ngaho, tazi politike cisobanura, tazi politike cyari cyo. None se nka Perezida Joseph Kabila ni kibazo rafite nyirato cyo kugira ngo Ruto ntamuzi icicaro i Nairobi cyo gukora ibyo ashaka, cyo gukora ibyo ateganya. Urumva Perezida Joseph Kabila afite uburenganzira bwo gushinga icama, kandi ico cama cyo kikagwanya aho akeneye. Rero icicaro ntaho yakibura, kuko ni umuntu ufite izina, ni umuntu wayoboye igihugu, ni perezida w'igihugu ukunzwe n'abaturage, ndetse kurenza n'uwo Tshisekedi Tshilombo ukomeza kugenda yamiriza umunsi ku wundi, akagira uko afatiye abantu ibihano, akagira uko afunza abantu. Rero abantu bamara kumuhinduka bagasa, kandi akaja kwamiriza, akaba ari uboroga wa mbere. Mu kiganiro Muzito usanzwe ari Minisitiri w'ingingo y'imari ku butegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo yabajijwe n'umunyamakuru wa France 24 nimba afata nka Kabila nk'umwanzi w'igihugu, arahakana, avuga yuko iwe atamufata nk'umwanzi w'igihugu nk'ivyavuzwe na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Minisitiri Muzito yabajijwe kandi yuko baramutse bafashe Perezida Kabila Kabange afashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bavuze ngo bashire mu ngiro cyangwa se bashire mu bikorwa kiriya gihano bamufatiye cy'urupfu, nimba yabikora. Avuga yuko umuntu umuzi, umuntu wakoranye nawe, ntabwo yabasha gushira kiriya gihano mu bikorwa cyafashwe na Tshisekedi Tshilombo. Muri make nuko Tshisekedi Tshilombo agenda gufata ibihano n'imyanzuro myinshi atabanje kugenda inama na bamwe mu bategetsi na bamwe mu bayobozi bakorana nawe. Rero nta makuru n'abategura mu Rwanda Pacifique Kamunegwa ndibagaza amakuru umunsi ku wundi, amakuru atandukanye twako tubagaza amakuru yo muri Kongo no hanze yayo. Amakuru yose dufite tubagereza ku gihe. Mukomeze munogerwa na gahunda za Rutsinda TV, mukora subscribe na share. Urashaka kumenya ibibera hirya no hino ku isi, mbese urashaka kumenya ibibera iwacu muri Masisi, ahandi wabisanga kure. Rutsinda TV niho wabisanga. Urashaka kumenyekanisha ibikorwa byawe, kwamamaza, amamariza kuri Rutsinda TV.